Урматтуу агайын туугандар, ассаламу алейкум. Аман болуңуз. Мен кече Азымбектин айылында болуп айтып бердим да, мына быйыл Кокон хандыктын түзүлгөнүнө 300 жыл да. Акбото бийби бир Бабыр хандын урпагын таап туруп, хан кылып отургузуп, кыраттым деген. Анан кийин кызын берип уулуна. Анан кийин ошо Шахрух бийдин уулу ошо Акбото бийдин өзүн өлтүргөн да. Биз дайыма бир душмандарды алып чыгабыз да. Мына ойлосок, мен мына бүгүн ата тегимди эле айтып берейин. Билесиңер, 73-жылы Кыргызстан бирөөнү таба албай Ысак Молдону тапканда, сен ушу Паласколго окуш экенсиң, сен чыккын депчи. Анан Ысак Молдо чыгып Болот хан болгон. Ошо Болот хандын миң башысы менин бабаларым болгон. Менин бабаларым болгон. Ошол үчүн мен Кыргызстандын ар бир жерине чочун эмесмин. Мен өзмүн. Бирок мындай да, эмнеге дайыма бирөөнү четтен алып келебиз? Мына Шахрух бийди алып келди сарылар. Ошондо Акбото бий өзү турбайбы атан көрө? Кокон хандыгында. Азыр Кокон хандыгы биздин жер болмок да, Кокон хандыгы. Андан кийин мына Шыралыны Алим хандын тууганы деп алып келиптик. Алим хандын тууганы деп алып келип 1742-жылы 3 жылдан кийин аны алып коюшту. Анан Бусурмалка бий келип туруп, кайра ошо Шырал хандын Кудаяр деген уулун отургузган, 13 жашында. Кудаяр хан ал деле кыргыз эмес да. 20-га чыккандан кийин билесиңер, баарын жайлап атып. Кыпчак деген бирөө калбасын экен да. Эми Кыргыздын өзөгү ушу Саяк, Сарбагыш, Кыпчак, Солто, Кытай ушул ураа бар да. Ошондуктан мен ойлоп атам да, эмнеге дайыма эле биз душмандап келебиз? Мына азыр жакында билесиңерби, билбейсиңерби билбейм. Ала Тоо аянтына Коңурбай Нескаранын эстеликтерин койду. Ала Тоо аянтына Марат Атабыздын башын кескендердин эстеликтерин койду. Бул эмне деген шындык? Кудайга шүгүр биздин балдар барып туруп, колун сындырды, бутун сындырды, анан ремонт кылабыз деп алып кетип калды. Бирок мындай да, эми дайыма эле бирөөгө кор болобузбу. Кыргыз деген кыргыз болуш керек да. Мен биринчиден мына сиздин балаңар Өмүрбек Текебаев, мен айткам, Өмүке, сен өзүң эле чыкчы. Акчаңды эле таап берейин, сен чыкчы балам дедим да. Сени элдин баары сыйлайт. Өмүрбек, сени баары сыйлайт. Акман эмес. Чүйдүн баары сыйлайт, түндүктүн баары сыйлайт, түшүктүн баары сыйлайт. Чык десем, Өмүрбекинин болбой койду да. Кыйнап, алмаз байке, сен чык деп. Мен айла жок, көндүм. Мүмкүн тура калдымбы билбейм, ушу Азымбек экөө келип, жазга жабан менен экөө кыйнайт да. Текебаев менен Бекназаров. Бирок мындай да, алтындарым, кыргыз эли кул болбош керек. Эмнеге биз дайыма четтен бирөөнү алып келебиз?
Şahruk Bey'di buna sorular alıp geliptir. Ben geçe söktüm. Oy Azimбек dedim. Oşunda Akmotor Bey özü oturup alsa, Kokon Kandırı'na kan bolup, Kokon Kandırı kadar bizim geri bolmok da, birini alıp gelip oturup su koyuptur. Uyat da. Giyimleri kayra kayra birini alıp gelebilirsin. Buna Şıralı. Şıralı nere, Şıralı kanını bilesiniz. Oturuşkan da kan kılıp. Alıp kanın tuğanı da oturupsun. Alıp Şıralı'nı oturuksanın giyin. Kırgızstan kayra bölünüp, bölünüp öldürüp, Yusuf Bey'i de öldürüp. Emnege uşundayız. Ara mundayda bir yaktan bir top yerge barsam aytıp atat, biz ko doğuş bereriz. Biz kanday bolottu. Men sizlerge bir nerse aytkım kelет. Mına ar bir ayılda mečet var. Turabı? Mına ar bir bilesiniz şariat boyunca doğu kurdasabı, batenge urdasabı bul çoğun günü. Bирок doğuş urdasa. Ошо günü üçün balta menen kolun çabat. Bирок doğuş urdasa, elдің geleceğin urdasa, gerek bolsa kolun emes, başın çarşırdı. Ошо ar bir ayılda, участковый комиссияда bir Müslüman табылбайбы. Bir Müslüman табылбайбы. Men tanılgan yakında mına nokatlıktarını sottap atkanda generalный prokurorun ögürü çıkıp aytat, Allah akbardığın günü deydi de, öy, altındarım, Allah akbardığının birle kotorması var. Kuday uluk деген söz. Bu birlik деген söz. Emi Allah akbar деген günü olsa anda barıp tıkamasın da. Oşunduktan anı da öyle oldular. Anan men sizge mintep aytam da, kebir aytып atat, biz mындай kандай sanasak dagы hem tiyakta başkaça sanıp koyup dep koydu. Mına men emnege bugün geldim. Men Kurmanbek Saliev'ti ubagında abdan katı koldugum. 24 Mart'ta bilesiniz, men 30-50 men kişi alып kelbesem, bari tebelenip, tepkilenip ketken, sarın basılmadan. Birlikte biz alып geldik Bakiyev'ti. Bирок, maga Kurmanbek Salievич atkan da, üy bölülük başkarını jogotom degen. Akırı karabaysыңар, ökmet yok da. Mına hazır ministrinin bari, ökmet başı bolup, prezidentin tuğandarının kavuldabasına sorat. Baldarının kavuldasına sorat. Bul degen uyattı. Bul degen emne degen şunduk. Oşunduktan men sizge aytar elem da mындай da. Biyakta kanday bolsa dagı işenip koygula. Egerde men 2005-жылы жеткилла. Бирок айтып коеюн. Biz özü sanıp koyuyoruz. Biz bu birlikte işenmeyiz. Bu birlik şeytandan gelgen. Ben Kurmanbek Saliev'in özüne aytkan. Emnege meni Bakiyev sıyrat koyuyor. Ben aytkam, Kurmanbek Saliyev. Ben aytkam ubagında dedim, Stalin mamleket üçün balasın bergen dedim. Bilesiniz. Sen balan üçün mamleketni berip atasın dedim. Bilesiniz kандай söz çıktı. Ayran jokta Maksim var. Ayran jokta Maksim var. O degen uya. Biz ошондо 2005'te başlagan işti бүтүрүшүбүз керек. Ayagına çeyin bütürüş gerek. Başka yolumuz yok. Oşonduktan altındarım, tuğandarım, şu ısık günde çıdap, beni gütkönlerine rahmat.
men Hudaý buyrsa maňa bir aytat emes, kan tögülöt, kanday bolat dep. Hiç atmaýar. Men etmey. Kan tögülse birinçi meni kan tögülür. Ankeni 23-nji ýyllarda birinçi men çygam başynda. Atsa birinçi meni atar. Birok bul bilik ketet. Eldin biligi gelet. Ankeni el bir biligi işlebeş gerek. Akayev bolabı, Bakiyev bolabı. Nabarot, prezident elge kul bolub, günü tünü prezident elge işleş gerek. Elge işleş gerek. Oşonduktan altındarım sizlerge çoğun rahmat, çydap berdiňer, gütüp berdiňer. Men sizlerge jeýsem kalayım, bar bolýar, bir bolýar.